Kubor naga Khlem jong nongsan Hima. Kumle ki parlok nongsan Hima ki bla phai biang sha kaninga channel ka jongi te menta si dan sawi ko bor kerpang mo ra shpi ki parlok jong nongsan Hima da si dan mi ba Bindo I win ki seasoned politicians mo kum ki nom ikmat ke bla remtam apa ka jela ka jongi ndu ki por hill state ndo terbat iblabat ru ya kala kam kum lampang pengin dol bat hawan ka jela ibadiru I deputy chief minister jong ka jela bat kum juru labat ru ya kala kam kum chairman apo ka khasil settlement district council bat kum juru kum usiam ka KHDC tak sing nyok banyak karan bat I habaide bag ILP te habaide bakani nya phai khndiat mangin nyok banyak karan bat iba Bindo M lanong PV bat mu deputy chief minister ka jela mo bat Mukul sama bat mu chief minister jela wala hatu ko po Mukul tahu ya committee high level committee ILP committee ka suggestion ba dokam membat dekam ka ILP po jela please so no haba de wani ta boleh sibuan kan ni kani kita ka notification ke ba Sautrik September araja kharar notification Sautrik September ujiat Hima yang ngak ukram consult kami selok ngai lap ikan ni kami jonga ba ke sarkar kala thung ikan ni committee high level committee on influx committee ke ba Khlem beri begini ke jingwan rung kulmar jongki beri pun sabar bu inga kum deputy chairman te ba pitin song ba ru ba presiden song kum uwe di khon minister forest HDR leng do minister nota profesor RC lalu minister nota Amprin leng do minister urban nota laingut ki CM jom kami khalia te nang ta ki don sa ki laingut ki MLA syuk nolol kita nang ta la don sekini ki CM nakaliang jom nokoma CM badoloi laingut turu nang ta laingut pan nak civil society yang belum ikmat ba toki bla ba GPU alang ngam kemar siwei nang ta sekini ki seng ngam tip hiru ubo la dia kini ki seng bro ki NGO, KSU, GSU, GSU, FKGP, JYF, AJWO, RBYF, CSWO, Kuada, SSSS. Te waipuar kumni wong. Kani ke committee may adopt its own working procedure and shall submit its report within 2 months. Within 2 months. Naka Sautrik September. Dah layu ai kani ngala kendit. Nomor Sautrik September tebun kila let Langka Langka tray banyak let election no September pun wilayah ribuna shwa nyobuna shwa tu ke election kan long how February arajar khalai te kumno me pada how September me sei kan ni ai kan let ka sarkar ka batmai kan lo sarkar bawan kan let kata tuang pi don asor pi don kam yu kata tengok orang you ngam dei tengah ngapit tengah kasar ngapit ke jelah keleng-keleng haban lei wong ta pi kum ta ulah kentiu skong ya hari umtip syu te ngong tong in persiang la nam la te wong te harian ngar ngasim ya kata pat kum kata kajing challenge mo pi persiang ban tuat langala ngam la tu kan persiang ngalak bangnya tu ipi ke meeting ke Haduh ni perlong ke Haduh nadu katu ke puar bangilas dang ke kam September Sautrik Desember arjar khatar ketika meeting ke Haduh Sautrik Desember arjar khatar ketika meeting ke Haduh ketika proceeding ke pengaduan mengani pe kani ke recommendation kani kita ke recommendation ke bangi pak syu ke report and recommendation of the high level committee on influx. But secretary yang kini, ini pak job tiaw
deng do IS ta ba job thiol do ba dia kan ni la pha ru do ba job thiol do hi haka ha January khat pratik January tengi simpor sotma Oktober November December bagi pha ban drapan ban biang tengi la pha January ya ka ba ni tengi la dep nadu Southern December ngi la dep ndai sekretari bo pli hab hi ban simpor ban drapan kat ya kan ni tapi kat kan ni ka ba reben kat kan ni lahi ban le kerki pu arbanai ya ke influx ke bala digi post nem lawan pendak pu arbanai ban ajimun tasar kiseng balang gini kiseng balang kiawan hadu bamtip shu uni bu dia tang kumbasi prakan dai teli kiawan lut ngir ngong ngat ngambe ba job tiap ong to ngarong nganum tukular kata baru khot ki ong be dakwai gasur tang gawai gasur nakaliang jong kitu civil society ba tokibla ba GP walang kila ai lagi jong ki jing ai jimut tu wada na tu ka card system tiki card system le siga koi ka card ka barong Ngam koi ka bar saw koi ka Balei kidon lagi jong ki jimut kitu ki sing halang barong yo wat kran shu ngim kwa shu ngilai kran bun ki lagi ong haka bakut ki ong ngim kwa shu ban sngap ki bro ngi kwa be ruem light na ka ILP tengi ngi penkut no ka sauterik jong Disember namar baki sang halang ki ong ngim kwa discuss ya kan kono ngim kwa banyak keren ni kan ni katai ngi sngau be non lenti de ko moy pan kapala ban penbet ya kan ni ka jing wan rung kertep jong ki jaj ban riu ki jaj ki penabar ni ka jela wan rung sik ki jela ka jong ngi kwa be ILP nang ni sekmat ngi num sngap syu lara pimbiat be de kata ha ka Haduh ngi ong to te kajing sngo ju bun balang hadir ni lei kitu kirang ba Khlem yawan meeting show kita ki ba Khlem yawan meeting show nama gi seng balang bu wong be ngim ku asngap show lain na ka LP kitu ki bopli kendak ki be libun kim simwan show ke jelang bu na gitu civil society untar ter tinggi sapa ya kan ni show Dr. Mukul tekat kum kajing kwa jong Dr. Mukul ubal thau ya kan ni komiti ILP kat kum kajing kwa jung la pendep bala ong ba ho ni don kam ILP kajing keli kalong balai ba Khlem Pyntreikam ya kan ni ka ILP namar uang lawan ra shwa ka election to uru usna ka ta komiti house of tempat tinggal simpor kum tu bat ka election ka sawan mo hau arja khalai mau job yang mau uan lam chief minister do ma job da kawai ka sarkar ka kawai job mau Balei ba Khlem Pyntreikam ya kan ni kata kada kijing keli ke ngala keli Ngam Jubab ngala keli kan ni tersiter na ngala tho kot kubur ngala tho ini kot kubur ngala tho apa long times kini long time ke banadu ke tarik ke ba khat khandai tarik October 2013 misconception about ILP and its reckless handling ngala tho ya kan ni Ngam ibun Jubab kan iru Ngam ibun Jubab ngala kawang yu hakani ke benta ba kum usi minister ubat mai bawan biang ubat hai tu komiti Balei ba upai dien upai lendat uyai lendat ya ke komitmen la jong ya ke ai ke ba ula lehi mau la thau mau komiti Balei mura penban dakani ka an ke bat mai mura ban dakani ka Meghalaya regulation of landlords and verification of tenants bill 2013 dakaan gawai dai bat ki trayeng bat ki nong chongwai kebala kala mentah keteng no sya ketuka MRSS te nak kata kadau ngai iba umukul ula shule kai ndai kata ka ba kuma pi ong pi mentan balik si ba ngini ok mentoy mengi naka UDP ladawan ra ikani ILP sina manga sa ikani sina mau kebenengkong kaba arpan kam shumlong ko bo mau ngila ajing mot je sarkar hendrai ka result kalong bangi job tang rengun ngi job tang rengun ngai bakade ka plan ke jungu kajing themu jungu ko bana selendat mo khamtam yangi hasor
bagi nyerem lut nomor ba kelajat tu kikemnya kersian su tenrei wat sabar ngolong bagi pajak jungi kalau ngipi ngiyo stang riu tegaru hil sel ting nil ngimyo ye ruam te stang riu ngut ngiyo te nomor takadau ayu ngila ban le gitu ngut te mukul ngam la mundur su bakum utau su mistar ubalawan ra hakmat jo pajak ye kani ka an ALP mau ba kentaj bon ra ban da ka an da ka banta ki trayeng bat kinong songwai bat Mynta ukuran ALP biang bat Mynta ba kalau ngak ukuran ALP biang ngam satu syuk ni bro jadi chairman yo ka halo komiti lo ka ALP oh gani ya haba pila rekomen ma pi untuk Mukul ban na leng komiti ban Pyntreikam ka ALP ada ka sojong ka komiti bo terlei kontak terlei ko dah piti chief minister to por Balei pembor yu Dr. Mukul ban Pyntreikam ka ALP Balei ma pikaran din di pembor ibu galarem no blok tu por la somit dia report tu mo ke Januari la somit report te favorit brosi Januari te nya kendo ya urum nya kendo hi urengar nya kendo hi ngidan samadan te lalu mengajob tu kalau lo kumai dan rei haga jiram no tu la syukun no ke la syuto no takut kubar ni kecimut jong beriru ke bakalan kejinglong jong beriru ke bakalan te kandon jing ada you buat ke ALP buat ke CAB don jing ada you CAB kaya hak di India berkowe tu te kadba ka ALP kalau applicable tang sikini North Eastern states te namar bagi dagi state ki bayajan ber ke China ki khab ber ke Burma ki khab ber ke Bangladesh te nak kata tau ngisko balada nagar ulayo misoro ulayo arachar ulayo kamanipur yo arjar khandai nalungo balai pat bakam khalia kam yo ta dikawi te kamdon jinga dei ha padengka CAB bat ka ALP namar katu ka CAB ka dei ka ak ka dei bat kibiru shimet la ka jinglong nong chong chnong jongki kum kibiru shimet kani pat kamdon jinga dei bat kata kani ka sulong ba ununu bri ubondrung sune unda hab ban sim mi permit wan khlajai u hab sim wan bonam nang tin South Indian wan sim non Indian ru la do wan sim ALP kam don jede ai nek pedeng jong kini ki arteli ki an hajing soto jong pi hajing pek jong pi mo in your honest opinion mo you jong pi kumno ba la shat tai ba yo ata ka ALP apo ka jela jong ni mal bagi iba house nama ada kasokar pedeng ong ba hak kanai trik u Desember mo no pra klawara official resolution poka house ban dawa LP da borkhoi ki pungut ki mali te mentang hak kanai trik ru kan dap tek sistem pala penting resolution apa di bertawan mo di Henry pat last year ru house nama ada ru ngi iba kasokar pedeng jong Amit Shah ki ong ba sawan hadin la kot bincin dek kamera Christmas lakot ko Christmas kerja ke LP kan ya temental ada wan yang Christmas ter LP ada bentar nampak i tapi kamu arti Christmas kan ada nyat bentar kalau ban biaya ke Balei ru besar ru melatim kasulong kan ni kan physically yang aman dia la kalong dia am ke Balei ben le la kalong si kita kibe ki jelah ki bangala ong ye pimentan si kibe ki jelah la long wat ka Manipur arjar khandai ke yo telada kalong syaki balik kam long singi nomor ba bukan jelam negala di transit state pi bun ki ong ya kata mi bi kala bun yo kan kita ayu kita ke transit transit kam kita ye you can come you can go don kanu ke ALP kam dei boong ba ban from entering we are part and parcel of the country ngidai ki benta jong ri India te ngimla ban khang yunu ban rung ban mi ka hok jong nong chong snong kalong bula ban yarung India berkoi tang bada sim permit ke
pi so dei benong bangi ba yaki bangi ban yaki from entering bandung sini tenrei pidei banda sim ik permit tegi dei masuk tu ik kata tenak tak dau transit kamu karung kami tengi yang rumi karuman but le sudah sim dak permit kalau kumju pilih cha Arunachal kalau kumju pilih cha Nagaland kalau kumju pilih cha Mizoram kalau kumju te data ngami bandon jinge tenrei kerman ba i kumba ngasui kumba ya se hakab Haduh iman kilaru man ai namar ngai ba wat uni ulat ru menta udan kata kecik sengau ba nginlek banyak keren nginlek ban banyak keren station Delhi le se nak yelek lang se Delhi le se le dasi mla mentip me not kasong sibuk na kembang ipi hakaan kan hakaan kini nu ki bentar jo kaan pilih cakap kuat kamtam kadai bandon ka justification kanong rim ka ba syai kanong rim ka ba don jingmun kanong rim ka ba don kanong ka jingle ben yo lada ka don ka justification kamu sarkar ngatrai kalaban ai banum don kanong ru nak ndang jong ki kashri le lagi kuat ki bla ban permit kan lo ni nak kuat bentip nak dengan JP mo last message JP bidi bak LP kumjuru i seng balang mak kumjuru i pai ba kerja bang ko jongi ke message pi kuat ban ai ki ka message junga ka badang kong kalong kum ni ka jat ben rio jongi lada kam kala lada kam tip rio kam tang bidi bat ka kesensian khadar ngam nak kami lenti ba hakini ki por ki banwan je men ri kon kam perkhat kya halor jeng ni kadang ba kini ki mat ki bangia keren nadu kacing tur segi border mo kini ki encouragement Haduh ki Mynta jeng railway Haduh jeng Mynta jeng ILP bat kiwe ke schedule pengumtar ter ngami badon jing hanga ngami badon jing it schedule ngami badon jing lara kiwe ki dan suyo ki bom tip buat ubodo wana the wangim ji asma muno mai thali santali na Jharkhand na Bihar kia kita ngim ji asma khasi 1919 hat khandai la itu ada Calcutta University Haduh Mynta ngim yo ngai bakatlot kitlot ki sarkar ni kitlot ki sarkar bat kidan kiwe ki dauro tengah semua ba kini kisang balang komso ba ter bat kiwe apok chatri jong komso ngai lada kiyaki de kabodan nongrim lengkap bu paj baru un semua thona ya kar kom yaki jong ki balei ki bapli kiyaki na makan nongrim tengah ngai ya ke jingkershan na kamentah kini ginong yaki bat bakar jing yaki ke bandon kepada don jingmut isya bat bangin yaki ya kar kom badon nongrim ke basyong an nganget hakoi kesingin yo